再来看美国总统拜登伫印度的 G20 峰会开煞了后，就去越南访问，嘛甲越南签署协定，甲美国甲越南的外交关系提升到上关层级的全面战略合作伙伴的关系。拜登嘛证实讲，伫印度甲中国国务院的总理李强见面，拜登是强调讲，中国目前家己国内的经济是真困难哦，应该无虾米能力伫这个时阵拍台湾。 结束印度 G20 高峰会行程，美国总统拜登马上坐空军1号去越南赴台，甲越南共产党总书记阮富仲会谈，共签署协定，将两国外交关系提升到最高级别的全面战略合作友好关系。Having India cooperate much more with the United States, be closer with the United States, Vietnam being closer with the United States, it's not about containing China. It's about having a stable base. A stable base in the Indo-Pacific. 为1995年以来，历任美国总统拢把访问越南，按过越南过去只甲俄国、印度、南韩甲中国建立相关级别的友好关系。越南一直拢是甲中国伫南海主权争议态度上强的国家之一。分析认为，美国会扩大抗衡中国，做一个有甲中國有南海衝突的國家。Tôi và ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. 拜登也证实，伫印度的G20期间，嘛甲中国国务院总理李强会面，讨论稳定的议题。这是两国将近10个月以来上悬层级的会谈。拜登认为，中国即马正面临经济困境，中国国家主席习近平无用处理经济问题，恐惊无能力引起冲突，或者是侵略台湾。We're not looking to decouple from China, because I'm not going to sell China material that would enhance their capacity to make more nuclear weapons, to engage in defense activities. 虽然强调无阻止、无脱钩，也乐见中国照规范欢迎发展，毋过佫透过外交行动，甲越南建立全面战略合作友好关系，显示美国并无这意愿为太平洋区域来退场。公视新闻，陈慧珍报道。